dongkamukam sekecelang ahem tum keter KR sekecelang abang pu atum akoi kewan All India Karbi Student Union aphan dongkleteron alangteng aputhak lamklar kipi Dikhilam along Pirul Karchupen apran kedam ahem asor kaningri News time long pen liberta than bang thare harmony be non berta ton pen arjik tha West Kar Benglong dongkamukam along kedo dongkamukam health center mate sekecelang ahem tu naphan Kelang ka pangkre ajok keter ke hiji me melo pusi sekecelang abang pu bang piatum akoi pisi ningje renti sekecelang dam rentia tumpen berta kelong atengki kiso abang pu abang piatum kapape kangdit kacium ape kicu kejun ason amung anta okpran aphan meme sekecelang ahem keter tu ong kisu anta kelong thuji pusi katnu sa pherang ke anglo sekecelang abang pu tumpen ningje non dongkamukam sekecelang ahem tu nalong doktor bang phodo Laana doktor dokok ang bongta sekecelang ahem tun kepang thir theki din mi melo pusonta bertalong thu All India Karbi Student Union atum akoi kewan aputhak dongkleteron alang tengkihut abang photum lamklar chipipon Langteng cute abang pumar dongkleteron lapen polton ropiatum All India Karbi Student Union pen tangka chodet po akoi kewan alam ke ahok kali pusi ningje langtuk mate pukhuri kihut along nangka cerap abang phuatum atangka cupang limle lapen kelong nanji atangka bengalong sidolang tangka cupang limet puke akur avia lam pusi sai cheparideng abang phuatum kebok alam paklar pontu labanga hok kali mane nilitum patang ti pupe labang nilitum patangji lapen nilitum rat si ke klemiglo labang nilitum cipatangji apen gitu fan kali pinini puda kali fan da dola la si nilitum patai po ibori basa kam da ke chengla ege tangka April ke sar kidro bangala ke April tiklo dolo paklang tha passbook la hello April tangke 1,30,000 an ulai glo lapen do thulang 70 mane 70,000 dolar 70,000 ke rada tum job car pensi ki claim si job kala holder tum si chulai lo te nikon claim iglo la bangso ni therok lo claim ni thero claim iglo ji mane lang litum same dak wang pu same bini donglai trong wang pu same agang bro hemta damde lapen ke rada phanda arjuje pulu talang tum ki wang chong hu son ki wang chong hu purang te alang litum han litum hem kang samna beng le alang tum han te si beng rong nang punon mang ke dak rong inu dak leng do mati arju nai polo di posa arju dala da gangra do mokhyal do rada tum do arju nai polo tela bangso kam pabeng hoy aputhak nang litu momentu pensi kam othu ponji ne nili tum gela non khiti bati asapo dola la sila non hoptai si hini pen aphi la khiti jong si kom chalu pudang te ni tum jong klai ro rat doan mane ni tum ke claim ci patang pon tu lagi apela patang wek lang po je sarkar tum da me la ke isi develop nang pilo ni tum da un an ela so develop bang ke ci pachun je phani tum da bor itu total amount ke 2 lakhs lasinon laso dongklai teron lo scheme phampon kaulai apoisa ulai tangke 1,30,000 loglai tang non dolang 70,000 dolang balance West Kar Benglong Damuk Ahawar Dikhilam arong Sorkari Gombora Abarim Kali tangku peswar biswas Pirul Karchupen apran kidam ju aphi alang lihem asor ningri renti Kali tang biswas inut BJP along Cherabdun abangpu Hemhium arat aphan kelang abangpu kidam tang arni council kilik pen chenglok MLA kilik along anta kacherabdun abangpu nilihiam asor kacheboy juiki nili lapen nili also somar banga thom atum jopa dap kechoji aphanta minta nangka gopusi biswas ahem asor ningri laso puta khiruni pen nili tuma pherangke beranhi a report lahanlo এটা প্রার্থনা কৰিছো আমাৰ ঘৰত কোনো লৰা নাই আৰু আমাৰ দেউতা আগৰৰ পৰা পাৰ্টিত খাটি আছে আমাৰ দেউতাই বিজেপিৰ বহুত ডাঙৰ আমাৰ এৰিয়াত আমাৰ লোকেল এমএসি ৰীনা বাইদেউকো যথেষ্ট সহায় কৰিছে নিজৰ ফালৰ পৰা যত শুনিছে মিটিং তাতে গৈছে লগতে আমিও গৈছো আমাকো লৈ গৈছে দেউতাই
তাৰপিছত ঘৰতে ইমান মেল মিটিং পাতিছে গতিকে আমি এতিয়া অসহায় হৈ আছোঁ ছাৰ CM ছাৰ আপুনি এবাৰ আহিলে আমাৰ দেউতাই আমাক শান্তি পাব আৰু আমি খুবই আমাক কিবা এটা সংস্থাপন দিয়ক ছাৰ আমাৰ কোনো নাই ছাৰ আপুনি এবাৰ আহিব ছাৰ আমাৰ কোনো নাই এতিয়া আমি কেনেকুৱা চলিম কেনেকুৱা খাম আমাৰ এটা ল'ৰা নাই আমাৰ দেউতাৰ বহুত আশা আছিলে ছাৰ এই যোৱা 14 জুলাইত আপোনাৰ ঘৰত গৈছিলে ছাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে দেউতাৰ নাম জগন্নাথত ৰথত গৈছিলে ডিফু ইস্কন মন্দিৰত তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ ঘৰত গৈছে আৰু আপুনি আমাৰ ডকুমেণ্ট কেইটাও ৰাখিছে তাৰপিছত কৈছিলে দেউতাক আশা দিছিলে যে হয় আপোনাৰ ছোৱালীক আমি চাম আৰু কিবা এটা দিম দেউতাৰ বহুত আগৰে পৰা মানে হেৰি আৰু মন আমাৰ আমি ছোৱালী 5 জনী আমাৰ ল'ৰা নাই ডাঙৰ বাইদেউ BA পাছ কৰিছে সৰু এটা চৰকাৰী পাইছে আৰু এডাল এডুকেশ্যন কিন্তু আমাৰ কোনো নাই এতিয়া আমি 3 জনী আছো ছোৱালী দুজনী বিয়া হৈছে এতিয়া বাইদেউজনীও ভাল নহয় গা বেমাৰ আছে মা আমাৰ আৰু এইটো ভণ্টি সৰু ভণ্টি ছাৰ এতিয়াই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ MSc ৰীনা বাইদেউ যাতে আপোনালোকে আহি আমাৰ ঘৰত আমাৰ দেউতাৰ আত্মা যাতে শান্তি পায় আৰু আমাক কিবা এটা সহায় কৰক এতিয়া আপোনালোকৰ ফালে আমাৰ আশা আৰু আছে আপোনালোকে আমাৰ পৰিয়ালটো বচাওক আমি বৰ অসহায় হৈ পৰিছোঁ Nalam support pan bertamu ington poniksina. As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC. That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for NRC. During the process of claims, the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process of claims, objections and corrections. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination securing 50% marks in repeaters examination can take admission in Arts and Science stream at Kanak Plata Junior College, and those students who secured 45% marks in the same examination can get admission only in Arts stream. Hostel facility is also available for both boys and girls students. Regular candidates can also apply for both Arts and Science stream. For more details, please step in Kanak Plata Junior College, MG Road, Ward number 5, near Shankardev Vidya Niketan, Lanka. Contact number 8628735290 or 8011979888. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining, like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs.
Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputat bertalong wang tulo. West Karbi Anglong arong supi dipu along kaselam bom tawar ajam ke pathe akam apun acak ateng kepalong jiapan tim Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang pangchim akam padobam asonsi theglong dipu rong supi along non malom tawar ajam ke pathe tawar kelang ke pangchim jiapan non hejong tim Karbi Anglong asong japo mati CM tuliram rohang MSC Ramsing timung Prabhat Chandra Taro lapen CM Achor Kache Teronpi atum rong supi tawar keselam akam langcharidun MG Road Roy Bakery Kasar Road Rong Parpi Rong Be Dipu Member Hostel Hai Hui Atowar Apor Ateng Pen Kepatang Dabjia Phanta Kahumri Dam CM Rong Hang Raj Mystery Lapen Ari Sang Ho Atuma Phan Pingkhat Pinglar Tekang Karbi Anglong Jesime Dipu Rong Supi Along Akele Aronre Ending Kepatu Lapen Tas Kepatu Kachi Hunga Jok Hampang Along Tomon Langno Jambom Asonsi Teglong Difu rong supialong krehini adim laki Bharat Gas Agency Karbi Station Petrol Pump Matipum Tiniali Joy Singh Doloi Auditorium Hall Difu Siwa Hotel Council Counter Anung Lamding Towar Kilometer Truck ITI Chingthur Club Mentila Lamdinga Towar Ramu Mondir Kasa Stadium RCC Bridge Lapen Dimapur Kidama Towar Forest Sahem Athenu Arniwang Ending Lapen Tas Haihui Kipachua Dim Lopusi Nagorik Suraksha Mancha Tumpinpura Lopen Karbi Anglong Deputy Commissioner Aphan Than Pachini Brabjin Pen Lahaya Hok Hiakam Inkirang Chipata Songja Pen Ningje News time ang lapas kang ton poniklo dume thakme kardon